ya Aloche yambahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Imanda Sport TV. Ku munsi w'ejo murabizi ko turi mu cyumweru cya Champions League. Ku munsi w'ejo rero habaye imikino itandukanye, ikipe ya Arsenal yakinye ikipe ya Sporting, mu gihe ku rundi ruhande ikipe ya Real Madrid yakinye n'ikipe ya Bayern. Umukino warangiye ikipe ya Bayern isanze Real Madrid mu rugo ikayitsinda ibitego 2-1. Ku rundi ruhande ikipe ya Arsenal bigoranye yatsinze ikipe ya Sporting igitego 1-0. Nuko aya makipe atandukanya muri ubwo buryo. Ese we manze ngira ikintu nkubaza, nimba wararebye umukino wa Bayern, nimba wararebye umukino wa Arsenal, niki cyagutunguye? Kuri njyewe ndakubwiza ukuri, ikipe ya Real Madrid gutsindwa na Bayern iyisanze Santiago Bernabeu ni ikintu abantu benshi batari biteze, ariko nanone ikipe ya Bayern ni ikipe nziza, kuko uyu mukino niwo tugiye kuganiraho. Ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Bayern ikaza ikayitsindira mu rugo, ibintu bidasanzwe bidakunze kubaho. Ariko nanone nkuko uyu munsi tubizi, nanone hari indi mikino ibiri iri buze kuba. Hari imikino ikomeye, ikipe ya Atletico de Madrid yakina ikipe ya FC Barcelona. Ku rundi ruhande ikipe ya Paris Saint-Germain irakina n'ikipe ya Liverpool. Ni Liverpool ititwaye neza mu mikino, urebye iheruka yayo yarasezerewe n'ikipe ya Man City itsinze ibitego 4 muri FA Cup. Abantu baravuga noneho ikipe ya Liverpool nyuma yuko mwahora mwaka yatwaye Premier League, ibikombe 4 yaharaniraga byaratwawe. Premier League Arsenal irayifite, harimo amanota menshi cyane, ahubwo ikintu Liverpool iri gukora no muri Premier League iri kugwanira kuza muri Big 4. Nago Liverpool igifite amahirwe ko yatwara igikombe cya champion, byararangiye. Carabao Cup nayirimo yaratwawe na Man City. FA Cup ya barayerminye Man City nanone yayikuyemo. Ni ukuvuga rero igikombe gisigaye kuri Liverpool ikwiye guharanira nk'ikipe yatwaye igikombe cya champion mu Bwongereza na ha Champions League. Ariko nanone nk'ikipe nka Paris Saint-Germain nayo ifite Champions League ya uriya mwaka, sinzi ko yapfa gutakaza uyu mukino nanone. So rero mureke tubanze tuganire ku mukino wahuje ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Bayern ku munsi w'ejo, kugira ngo tuze kuza tugera no ku mukino wa Liverpool ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain, tuvuge no ku mukino wa Atletico de Madrid ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Ariko nanone kamanze ngusabe ikintu gitoya, nimba ukunda amakuru y'imikino, nimba ukunda ibintu bijyanye na siporo, nahandi ukwiye kanda subscribe. Usibye kuri YouTube channel yacu yitwa Imanda Sport TV, nahangaha kanda subscribe dukomeze tubane turi benshi. So umukino wa Real Madrid rero wari ufite ibintu bigiye bitandukanye. Hari abakinyi batagombaga kubanzamo, harimo nka Jude Bellingham ndetse n'abakinyi batandatu twari twagize market. Babakinyi batandatu bari bafite amakarita y'imihondo, ku buryo batitwaye neza nta kabuza bagombaga kuzasibira umukino utaha. Umwe mu abo bakinyi batandatu rero niwe waje kuba abone ikarita, nta kabuza azasiba umukino wo kwishyura, aho ikipe ya Real Madrid noneho izaba yagiye mu Budage igiye gukina n'ikipe ya Bayern. Uwo bita Tchouameni ni umukinnyi mwiza wari uri gufasha Real Madrid, kandi n'amaze iminsi yitwara neza, umukinnyi mwiza. Ariko bijyanye n'amakarita nta kabuza azasibira umukino wo kwishyura. Urebye neza abandi bakinnyi bagiye bitwara neza bafite amakarita nka ba Carlos, nk'abo ba Vinicius, bagerageje gukina neza, birinda ibintu by'amakosa kugira ngo barebe ko bazakina umukino utaha wo kwishyura. So uyu mukino rero ndashaka kugira ngo mbere yuko tuganira, hari ibintu uba ugomba kumenya ubundi biri inyuma y'umukino cyangwa se biri inyuma ya stade. Tugarutse ku mukinnyi Kylian Mbappé, nyuma y'uko kuba yava mu Bufaransa yagiye kwivuza ivi, ashinja abaganga ba Real Madrid kuba ataramwitayeho neza. Uyu mukinnyi Kylian Mbappé muri champion ya La Liga ya muri Espagne yaramaze imikino igera kuri 5 adatsinda igitego. Abafana ba Real Madrid bari batangiye kumwitendekaho bamushyira kuri pressure ko uyu mwaka nurangira ko icyo asabwa ari ukuzasohoka muri Real Madrid. Abantu bakavuga ati aka kanya Kylian Mbappé baramuhaze, aka kanya koko kuba amaze imikino 5 adatsinda nta kabuza ngo no guhita asohoka mu ikipe. Ibyo rero bimushyira kuri pressure kimwe nk'undi mukinnyi wese. Ariko nanone Kylian Mbappé urebye ntabwo ari umukinnyi mubi, kuko aka kanya tuvuga niwe top scorer wa Champions League, afite ibitego 14. Nta wundi mukinnyi wavuga nyine
hari abandi bakinyi bitwaye neza nkaba Harry Kane bafite ibitego bigera kuri 11 nimba atari na 2 aho ngaho, ariko Kylian Mbappe muri Champions League niwe top scorer. Gusa nanone muri La Liga kuba ikipe ya Real Madrid itari kwitwara neza, nawe akaba yaramaze iyo mikino igira kuri 5 adatsinda igitego, byamushiraga kuri pressure. Ariko nanone uyu mukino bakinyemo n'ikipe ya Bayern ni umukinyi wabona ko Kylian Mbappe yakoze ibishoboka byose kugira ngo barebe ko batsinda ikipe ya Bayern, kabone nubwo ikipe ya Bayern yaje kuba ibatsinda ibitego 2-1, ariko igitego cyatsinzwe na Mbappe. Nekereza ko noneho ya pressure ya mikino bamubariraga 5 byibuze aho ngaho yabaye nk'ucecekesheje abafana. Ariko nanone ikipe ya Real Madrid nakabuza nagihindutse ikipe ya Bayern izayisezerera muri Champions League. Nahoze ndeba ibihe bidasanzwe byagiye bihuza aya makipe yombi. Bura ikipe ya Bayern yasezereye ikipe ya Real Madrid icyo eshanu muri Champions League. Ibi bintu nabyo mukwiye kubimenya. Mu gihe ikipe ya Real Madrid yasezereye ikipe ya Bayern icuro 8. Ibi bintu sinzi nimba muri kubyumva neza. Harimo difference y'imikino y'icuro eshatu byibuze kuri buri mwaka, ko ikipe ya Real Madrid ishobora kuba yasezereye ikipe ya Bayern inshuro eshatu zose, mu gihe Bayern nyine yasezereye inshuro 5, Real Madrid ikasezera inshuro 8, urumva irayirusha inshuro 5. Ariko muri uyu mwaka bishobora kuza guhinduka mu gihe ikipe ya Bayern yasezerera Real Madrid. So twihuse rero twinjiye mu kibuga. Ikipe ya Real Madrid ni ikipe utatekereza ko mu gice cya mbere iri Santiago Bernabeu. Ikipe ya Bayern yaje ibashiraho pressing, ikina yataka mu minota ya mbere, nkuko abantu benshi bamenyereye ko ubundi ikipe iri mu rugo ikina iminota ya mbere nyine gasatira kugira ngo ibone iyo tsinzi hakiri kare bifite na murare y'abafana. Ariko ikipe ya Bayern yakinye mu minota ya mbere ibatanga kwinjira mu kintu kwitondera. Ayo mahirwe yabonye yayabyaje umusaruro, ibona itsinzi hakiri kare. Byari bitandukanye no kuri Real Madrid kugira ngo ikipe igusange mu rugo ariko igutange kwinjira mu mukino ibe yanakubonamo icyo gitego. So ntago ndibuze kuvuga ibintu byinshi kugira iminota itaza kuba myinshi, ariko nanone murebye neza uburyo Real yakinye, abantu bari buze kubibona ku mashusho cyangwa se bari buze kubibona ku mafoto, ikipe ya Real Madrid ni ikipe yari ifite uburyo iri gukina ariko imeze nkaho ikoresha uruhande rumwe gusa rwa Vinicius, mu gihe urundi ruhande rumeze nkaho rutari seriye. Nanone ndavuga ku ruhande rw'iburyo kuri 7, nago ubona ari uruhande rumeze neza rukora cyane, kubera ko urwo ruhande rudakora guturuka Rodrigo yajya mu mvune, na undi muntu urahagarara neza ku mwanya wa 7 abantu babimubarira. Nawe bisaba ko uyu Trent wavuye muri Liverpool yizamukira akajya kuhakorera marikage kugira ngo iyo mipira byibuze ize kwinjira muri box. Bivuze ngo Trent ameze nk'ukina 7 na 2 icyarimwe, nimero 7 ameze nkaho adahari. Icyo kintu rero usanga Trent bimusaba imbaraga nyinshi cyane kuzamuka. Nubundi ba nimero 2 na ba nimero 3 yego bakina bazamuka, ariko urebye nka 3 ya Carreras ntago ajya arenga hari Vinicius, ni usanga buri gihe ari ku mwanya we. Rero kubona uyu Trent Arnold ari kuzamuka cyane, ni ukuvuga ko urwo ruhande rufite ikibazo. So tuvuye kuri Trent tutaramuvona, none Trent yarahagaze ku ruhande rwa 2 rwanyuragaho Luis Diaz wa Bayern. Ikintu nshaka kugira ngo mvuge kuri Luis Diaz ni kimwe, yabatsinze igitego cyiza. Ikintu kiri kuri Trent na Diaz, uyu Luis Diaz murebye imikino asigaye akina muri Bayern n'umukino yakiye kuri uyu munsi wa Real Madrid, ni Luis Diaz ubona ko atagikeneye gukoresha imbaraga. Abantu benshi tumenyeye ko ba nimero 11 babarukina ku ruhande rw'imoso, araza akerimina akaba yakwinjira muri box agatsinda cyangwa se agapasiriza kure. Ariko ni muri kuri Luis Diaz mu mikino ye ya mbere, mu minota ya mbere afata umupira, mbere na mbere yabanzaga akereka ko Trent atiteguye kuba yamwerimina. Barakinanye muri Liverpool,
ikindi kintu muba mukwiye kumenya, iyo abakinnyi bakina nabo baba banakorana imyitozo, kandi mu myitozo abadefanseri bajya ukwako, abataka bakajya ukwako, bivuze ngo bakina bahanganye ubwabo mu myitozo. Bivuze ngo iyo skills ya Diaz afite, uwo bita Trent Arnold aka kanya uri muri Real Madrid arabizi, iyo skills ya Luis Diaz arayizi. Niyo mpamvu Luis Diaz yabanze akereka Trent Arnold ko atiteguye kuba yamwerimina cyangwa se amucenge. Bijyanye na physically, urebye Trent ararusha imbaraga uwo bita Luis Diaz. Niyo mpamvu Diaz yakoresheje ubwenge gusumbya ikindi kintu cyari cyo cyose. Yabanje afata Trent Arnold amushyiramo icyizere ko atari buze guhangana nawe ngo bakubane. Luis Diaz bamuhezaga imipira akongera kuyisubiza inyuma, ahubwo bakayijyana ku rundi ruhande rwo gucaho umuntu ukomeye cyane mu bantu mukwiye kwitega mu gihe yazaba yinjiye mu ikipe ya Liverpool, n'uwo bita Olise. Ashobora kuzinjira mu ikipe ya Liverpool agafata nimero 11 mu gihe uyu Mohamed Salah yazaba yasizemo. Uyu Olise rero niwe winjiraga muri defense ya Real Madrid agatanga assist ya nyuma. Ntabwo ushobora kubyumva uburyo ki akinamo. Ni umukinnyi Kurelas ntabwo yashobora gufata uyu bita Olise. Nukuvuga nimba Olise ari kunyura ku rundi ruhande akinjira muri box cyane, ariko ku ruhande rwa Diaz akaba yaremye icyizere ko atiteguye we kuba yakwinjira muri box. Ikintu cyabayeho niki, Luis Diaz yavuze ati sindi buze guhangana n'uyu Trent Arnold ngo ninjire muri box. Yaje kubaho kombinezo, Luis Diaz yahagaze bamucomekera pase azenguruka uwo bita Trent, kuko Trent yaramenyereye ko Luis Diaz ari gukinira inyuma cyane atari kwinjira muri box. Luis Diaz aramuzenguruka kuri pase nziza cyane yarahawe, nta kindi kintu yakoze, atsinda igitego cyiza kuri Trent Arnold. Byahise bimushyushya mu mutwe, noneho Luis Diaz batekerezaga ko adashobora kuza kugaragara cyane kuri uyu mukino kwa yahuye na Trent, igitego yagitsinze yitonze mu buryo bworoshye. Ku rundi ruhande kuri Bayern ndaza kugaruka ku muntu bita Harry Kane ni umwataka nonaha twavuga ko ufite ikindi kintu arusha abandi ba nimero bose ba nimero 9 bataka. Harry Kane ntago afite imyota yo gutsinda. Harry Kane nta gihunga afite. Harry Kane amenyereye shampiyona, imikino yo gukuranwamo yarakinye myinshi. Harry Kane afite imipira myinshi mu maguru. Niyo mpamvu Harry Kane igitego yatsinze ikipe ya Real Madrid, abantu bamenyereye abataka nk'aba Erling Haaland, abataka nk'abandi nk'aba Victor Osimhen, abataka bafite imbaraga. Yego imbaraga barazikenera, bakenera izo physically, ariko Harry Kane ugwega gezo ntago agikeneye guhangana n'abadefanseri. Arahagarara neza aguhereze pasi ya nyuma, cyangwa se mwirukanyire muri box kumwe mwamenyereye ko abataka bagomba kugundagurana n'abadefanseri, asigara inyuma gutsinda igitego Harry Kane yatsinze nuwo bita Olise. Yatsinze Kurelas yinjira muri box. Yinjiye muri box, abadefanseri ba Real Madrid bizera ko Harry Kane ahagaze neza muri box, ko niba muhereza umupira ari buze guhita atsinda. Harry Kane nyuma yo kwinjira muri box yasubiye inyuma yitonze, Olise amuhereza umupira yitonze. Harry Kane abadefanseri bose kwa ko birukiye muri box birukanyira mu zamu bize ko bari buze guhasanga Harry Kane ategereje umupira urava kwa Olise. Harry Kane yasubiye inyuma, umupira arawutera neza mu izamu, babadefanseri bose bari Madrid bagenda bakingiriza umuzamu. Igitego cya kabiri kuri Bayern kiba kirabonetse. Ni Harry Kane usigaye ukinisha umutwe, ubwenge bwinshi cyane. Ni umukinnyi ufite control idasanzwe. Harry Kane afite imipira yose ishoboka myinshi mu magure. None wa mukinnyi ushobora gukina akagaruka nanone hagati akava ku icyenda agafasha ikipe yo kudefanda, akayifasha kubaka igitego. Harry Kane iyo umurebye ubona nta myota yo gutsinda afite, ahubwo akina umupira wa wendi ubona ko uri buze kuvamo igitego. Niba akina ntabwo akeneye ibintu byo guhangana. Kuri Real Madrid rero igitego Kylian Mbappe yatsinze
ni Mbappe wari wagerageje amashoti agira nko kuri ane yose ariko bidakunda. Hari n'igitego Vinicius yarase asigiranye n'umunyezamu ariko umupira ujya hanze. Kuri Kylian Mbappe akazi gakomeye nanone nababwiye ko uyu Trent Arnold byamusabaga kuzamuka kuri ya nimero 7 idakora neza akajya kwitangira serivisi. Yazamutse azamura umupira mwiza awushira muri box ubita Kylian Mbappe akoresheje akaguru k'ibumoso atsinda igitego cyo kwishyura kuri Real Madrid igitego kimwe kuri 2 bya Bayern. So iyi Paris Saint-Germain na Liverpool tuzasesengura ku munsi w'ejo, ariko kuri Atletico n'ikipe ya FC Barcelona ni amakipe ari gukubana cyane. Umukino uheruka wa shampiyona muri La Liga ikipe ya Atletico nanone yari ifite ikipe ya FC Barcelona. Nanone muri Champions League bafitanye indi mikino ibiri. Amakosa Diego Simeone yakoze ntabwo ari buze kuyakora kuri uyu munsi. Abakinyi ba FC Barcelona nabo barabizko ni Atletico bagiye gukina imikino 3 yikurikiranya. Ese ninde watsindwa imikino 3 yikurikiranya atarakosura ikibazo afite? Uyu mukino nawo uraza kuba ukomeye, ariko reka manze ngubwire ngo kanda subscribe dukomeze tubane, naho ku munsi w'ejo tuzagaruka kuri imikino yombi iri buze kuba kuri uyu munsi wa none, habe uwa Liverpool na Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico de Madrid. Iyi ni Manda Sport TV kugezaho ngende ari Rwanda na hejo.